Саламатсызбы, хөрмәтле тамашачылар. Хәзинә тапшыруында филология фәннәре кандидаты, танылган фольклорчы галим, республикабызның Сәлам исемендәге премия лауреаты, Башкортстан Республиканың атказанган фән эшмәкәре Салават агай Әхмәди улы галимне сорашабыз. 60нчы еллар башындагы экспедициялар турында әйтеп үтегез әле. Уларның максаты, һөҗүмтәләре турында. 60нчы еллардагы экспедициялар хакында күп һөйләргә мөмкин. Чөнки ул инде хәзер тарих, 30 елдан артык вакыт үтеп киткән. Иң башта шуны әйтергә кирәк. Бу экспедицияларның гыйльми итәкчесе, рухи итәкчесе, безнең танылган галимыбыз һәм язучыбыз Кирәй Мәргән булды. Хикмәт шунда бер усырга хәтле сит өлкәләрдә яшәгән башкортларның халык ирады әсәрләре еп алынмаган, ядып алынмаган инде. Шөкрәле бuna бұл эшкә без тәү башлап 59 елда кирешеп киттек. 59 елда без тәү башлап Курган өлкәһенә, 60 елда Ырымбур өлкәһенә, 61 елда Харытау һәм Хамар өлкәләренә, 62 елда Силәбе өлкәһенә, 63 елда Свердловск һәм Пермь өлкәләренә сыгып кайттык. Унан инде 64, 65, 66, 67 артабан киттенде безнең Башкортстан районнарында экспедициялар оештыру. Төрле елларда унда хәзер инде мәрхүм булган безнең атаклы язучыларыбыз Кирәй Мәргән, Әхнәф Харисов, һәм галимдәр, һәм Ким Әхмәтҗанов, Әнүр Вахитов барыла вафат бит инде. Унан һуң мин үзем Фәрүзә Надыршина, Нигъмәт Шункаров, Мөхтәр Сәгитовтар катнашты, Суфиян Сафуанов катнашты бер елда. Кыскаһы ел һәм үзгәреп торды. Ә мин үзем һәм Нигъмәт Шункаров ошо экспедицияларның барыһында катнашкан кеше. Мин үзем гомумән бәхетле һанайм. Мин Башкортстандан ситтә яшәгән өлкәләрдәге һәр өлкәне урап сыгып, һәр авылда булып, һәр өйгә булмаһа, һәр авылда урап сыккан кешемен һәм мин үзем моны шу яктан үземдә бик бәхетле һанайм. Салават агай, менә бу экспедицияларда көтелмәгән, хатта һезнең өчен көтелмәгән, галимдар өчен көтелмәгән асыштар да булгандыр инде. 60нчы елларга хәтле без башкорт эпосының кубайырларны хүнеп үткән, югалып калган жанр дип ханап йөрнек. Яшәү рәвешеннән туктаган. Яшәү рәвешеннән без туктаган дип ханап йөрнек. Лебединский ялып та сыкты. Бу башкорт халкының эпостары, кубайырлары шуның башкарылу рәвеше юкка сыкты һәм бу кайтарылмаячак дип. Һәм бәхеткә каршы без ошо экспедициялар усырында ошо язмаларның, ошо эпостың башкарылу рәвешен язып алдык. Ул йөрлегән, тистәлегән язмалар улар. Әйтәк, буны Алпамыш ханысы көйләп, башкарыла, музыка теле белән әйткәндә речитатив белән башкарыла, бидән әйтәбез, хамакла башкарыла дип битендә. Әйтәк, шулык Низаятулла, шул Алпамыша, шулык Ак Хаккула, шулык әйтәк Караюрга кебек безнең тистәлегән әсәрләребезнең баш яньли яшәү формасы сакланды. Бу җәһәттән бирәктә безнең Ырымбур өлкәһе бик бай булып сыкты, Силәбе өлкәһе бик бай булып сыкты, безнең Харытау, Хамар яктарындагы безнең башкорт авылларында ошо әсәрләр әле булһа, тигән сәсәндәр күңелендә хамаклап, көйләнеп, башкарылып ята булып сыкты. Без шуны ошо хәтле белмәй йөргәнбез. Булар юк сыккан, унтылып биткән дип ханап йөрөйнек. Һәм андай язмалар хәзер бездә бик күп, һәм шундай ул эпик кумакларды бездә башкара торган, башкарусы бынам дигән осталар бар. Машларның береһен әгәр дә тыңларга теләбез икән, безнең Ырымбур өлкәһендә, Кутус авылында Рахилә инәй Тәләкәева дигән була торган иде. Ит киткәс Хүдистаһа ул сәсән, көйләй дип әйтәйек. Моны уның язмалары безнең фәнгә ул асыш булып, ул мәңгелеккә кала торган алтын фонд булып хәзер инеп калды. Ул бик кунаксыл апайын ул. Чөнки ул
Biz bitinde ulaqta nisi görü turgany. Bizim maşynabız bar. Utunubuz üzübüzün menen, ýokma turgan tygny palatkamy nidar barla üzübüz menen aşuga bir kimle muhtaçdy öz maşynabız üzübüz bilen biz qırda awuldan qırda ýaşap biri turganyk aýtýak bol ısrakta tok boýunda. Lakin bizden kilgende bilgäs ul aýtdynda rahila ine aýtdy. Balalar tini bana üyümde kişi yok, üyüm boş turak, killigiz, yaşagiz. Olaytip qırda yaşap yürümeget din, özüne göre bize bik digini yumsal bir ütüp uylagandır indi. Biz anın üyünde bir 200 gün yaşap gittik, bulup gittik. Ol mumsahın jağıp, aşuğun edirlep, digi bolun hemeşler şol digi yumartlık, hoş köngüllilik, digi qunaqsıllık üstüne özüne bir ametiyen seslen. Hem min uylayım, eğer de biz tege tok boyundan tege palatlardan kilip gene tege ısraklığına tege 1-2 saat kegene bul ulturgan bulhak belki ondan şol hatly miras ýazyp almagam bolar. Etege übüdiňen üýünde bitini 2 gün almaşan ýaşaýan kişi bilen kişilerek asyl bırak kitap bitini köngül ýakynlygy kitap. Muna şol körähim bizge anyň tege mirasyn repertuaryn toldurak ýazyp alyrgalar mümkinlik bergenler diýip bilen. Anyň tege hoş köngülliligi tege izge köngülliligi kişilikligi ýagынан dip etmeksimin. Mugaý şolay bulgandyr. Kilip bir saatda bittiğinde kişi asıl barmay, bir hülep barmay, yazıptan yarrap barmay bittiğinde. Tilahim gele asıl barmay. Tilahim gele asıl barmay. Nol yaktan bizden kiremerge mik ustavla turgayını. Ol til askısında onda kişine tilin ol asırga, ol yayın taba turgayını. Bir ol yakta ustayını. Ol yakta bizden şongarda bir ustayını, nemet şongarda bir ustavla turgayını. Nemet ay. Uyda bizden Başkırstan Respublikasyondala, arayondardala, Әлегә сәбәт ишетелмәгән, яңгырамаган, күрелмәгән, язылмаган, язып алынмаган, меңәрләгән бер әмик әсәрләр язып алдык дип әйтсәм дә һич тә хата булмас. Һез беләһез бит ул язмалар һуңнан басмалар безгә беренчесеннән Башкорт халык иҗадының 18 томдан торган yayıntığın vasıf sağarıga mümkünlük birdi. Elbette ilikki basmalarda көп anda, lakin ulardan yartığı sama şul yıllardagi bizim yazmalar teşkil etti. Buna menin aldımda, men özüm töp sağargan Başkurt halk yırlarının birinci tomu, oşu tomda, Başkurt halk icadının birinci tomunda, yırdar tomunda, üst yüzde hiken yer var, şunun %14'ü gine, 14'ü men özüm yazıp algan gına yırdar. Bundan sonra alıp qarayıp buna bizim epos mirasın. Buna bizim Başkurt halk icadının eposlar kitabının birinci tomunda, buna ol birinci tom, onu Muhtar Sağaytov edirlep sağargan indi. Şunda Kuday Kurpas'ın fenge bildali bulgan 25 variantı var. 25 variantın 20 variantı 60'lı yıllarda yazıp alıngan. Buna şundan güdaldan kildir buladır bitindi. Alpamışanın fenge bildali 18 variantı var. Buna ol ikinci tomda bizim Başkurt halk icadının şulay Muhtar Sağaytov edirlep sağargan indi. Basılı sıktı. Buna ikinci kitabında. Hem şundan Alpamışanın 18 variantı var. Dünyaga bildali, bizge fenge bildali. Şunun 12 variant, 12 yazma, buna şu 60'lı yıllarda yazıp alıngan. Zayetülek'ten 17'den 10'u yazıp alıngan o şu yıllarda. Alkaklanın 15 variantının 12'ni o şu yıllarda yazıp alıngan. Buna şundan küdalına filtre bulalar indi bu yazmalar, bu ekspedisiyalar bizim fenge ninde asır, ninde yanılık alıp kilgenligin küdalına filtre buladı. Hamar ülkehinde mesela Taşpolat avlunda min elini xatirimden hizmet diyen Muhsin, Gabdraşid İbrahimov ağa yerlay turgan. Şunda Gatavullah Zahidulin, Harata ülkehinen Güleşe Bayram Gulva, Abdülvahid Muhtarov, Muhammed Nur Muhammedov, Ömürden elega etken Rahilet Lekayeva, Fevzi Aznan Bayeva, Gayni Kemal Bekdemirova, Silab ülkehinen Mahinur Şaimova, ana hilde bilahi bitni hunan var yadıp aldığı yerlerim, Hibet Dayanov, Kurgan ülkehinen Süleyman Mahmudov, Bedrin Safletun ve Rahmiyan Sattarov, Girfan İşmuhamedov, Pirim ülkehinen Şahidullah Gabdiyev hüdühtaları elle minun xatirimde yürü. Buna min aldığında bir belkeyine fato, buna bul Hibatullah Dayanov, Savaklıkul avuldan Silab ülkehinde ol bir olu yaştayın ol. Şulay bul halat nige şul xatli ihlaslap hüleyin ol, ihlaslap hüleyin. 70 yaşta bul hala bir xatirliyini. Hem ul mine kıdıp gitti, Şunqarov bilen mine indi. Ekiyet bilen irtektin nime kelegen anlatıp birdi. Nesi anlattı o? Nesi anlatıp dip, ulaqta min de yaş, irtek diyen hüdde minel bilmeyin bitinde, irtek diyen hüdde gümmen 60 yıllardan fenge kireymergendin tırışlığı bilen inip gitti ol şul termin. Bu hülani bayağı, eliyle bayağı Kuday Kurpas'ta hülani bitinde.
Şundan bik matırda filagas neyden nimet bilen ol babaydı, olataydı dertlendirek digen bulup olatay bik ekiyetigiz matır boldu dip ıskındırıp haldık bitinde. Şundan bu babay tutup gitmehin mi? Tutup gitti nime deyindi? Ey ballar men hezde bir gilimni kişiken tibiri hem oldur ham tey hezde ekiyet bilen irtektin nime eken ölmeyken hegdeldi. Şuna biz nime dip horayız bitinde. Ekiyet bit ol yok bar hüle bulat. Mehge yok bar hüle bulduram, mehge ahmak mı neti? Mehge tarih hüle bulduram. Ol irtek bula, hatırlap koy, irtek bula. Dip bizge düşündür bizge irtek demek ol bulgan har, ol tarih dip bizge şul har zihinde kalgan, şunu eli bulha unutmayın. Mana şul mugayn şul kıdıp gidip şul hüle bulduram, şul moment bugandıra ol. Ekiyet bilen irtekte ne ayra bilmeye diken. Ne galim ol bir hüget dip. Hatırda kalgan Arınbur ülkesinde Midnagorsk rayonunda Biletomak avlunda meşhur yersi Yahya Ulatay Akmurzin. Kilip kirdik, turabız bitinde Qarahaq digi tüpte orunduk üstünde Ulatay namaz okup tura. Biz şım gana kaldık, hadir kirige kurqırga, edrek şavrak turabız bitinde namaz okup ötkenini köttük, şanıktını düştü orunduktan bir tamak kırgan bulup kişi var iken işi tentibinde iplep kına kirdik ırsa turabinde iplep kına tegen bidin yer munga haberde kusarabız bitinde te babada ederek adillerge gerek sırf qavatlı etamul ne görmegen bilmegen şiga awdası yerlap otur ol bidde bitne gadatda ol yok ol bir kıyın ana udun bilen yolay şundan bu babay bir kişi babay olsak dolayı 75 yaşta bitinde ol bulaytını yarar ballar tine. Bizim halkta şunday hüz var tine, başta selam, şunan tağam, şunan hüz tinin dol. Selamıgız bik matur buldu tine, bik ne ihtiramlı bul iken heget, ne bik terbiyeliler iken heget tinin dol. Bunu hayır bir ederek ne seyisi valayak, tağam iti valayak tinin dol. Şunan esahet bir vergen bir iney şunda samarın getirip ultırıp tebetinde, aşağı üstel ederlep verdi nege orundakta ultırabıt, ayaktardı büklep matur ettirip. Şunan Tağla ebiti verdi bitinde bol esaheti verdi miken şunan ineyindel bik baturuna bir kumgan getirip oldurttu. Ol kumganda tege baldın bağlı bolgan iken. Bir ederek ana şol iskam derdi baldı motorlap durup şunan babay bizge ineltmey nitmegine şul hatla yırlay başlanı. O buna küsenmey yırlay, kıskırma yırlay. Mana şul ta hüleş oturgan hımak naytır yırlay öyle. Şunday tabiği minde fatuhla var. Buna hul yakta buna Muhtar Sagay tefultura, nişatır kiremergen bulnidan düşüp kalgan kadrdan. Buna iney ultura, Mahmurdun gartını Yahya Ulatay üde, buna min yada ultura minde. Buramaydı layırlan ol. Dini il Sagay san layırlay. Lakin anın repertuarında buna bizgeli Ullah'ta işitilmegen Vahid, Badigul, Gılmi Nur, Garip Kul, Imdiqay, Kuvuktirdar, Sahib Yamal, Tağır yer Akmırda diyen yer var inanın. Akmırda diyen yer, ul Akmırda neden Yahya Ulatay'ın ödünün qartatahı iken. Akmırdala kiygen hay kuk yilen, yilge ile atqa mingende. Akmırdala haldat yer yerlagan ofiserde mayor kilgende. Akmırdala haldat kilip baskan palkavada mayor qaşına. Akmırdala miskin bilmegendir, yere yitirtibik başına. Sık yoltini posta tura iken, Qarawolda tura, kürehnte küngülü tulgandır indi. Yorlap vergen yer. Qarawolda turganda yer yerlaga yaramadır bitini. Mayor ütibarganda tini har ultırtıp koygan zindanga. Muna şul onun yerlagan yeri har şul Akmarda yer bolup kalgan bul. Yahya Ulatay hadir özün şul Qartatahının familyahan yürütem tinindi ol. Akmırzın, Yahya Akmırzın bitini.
derlep yangan atamsın. Консерлардың атақтарында менің өзім әлі Куйбышев, мына хәзер Хамарға кире кайттым. Куйбышев өлкәһендә, Орынбор өлкәһендә, Силәб өлкәһендә, шул якларда язучылар менән дә экспедицияларга йөрергә туры килгән. Курайсларда соратырга туры килмәде. Һәргә бит 60-нчы елларда улар сорагандар. 60-нчы елларда улар бик күп ине ул. Ул вакытта Силәвилләр нидә Ырмырда курайслар бар. Менә шундай Юлдаш авылында Хисмәт Юлышев дигән мин бер курайсын хәтерләйм. Аның бездә язмалары бар. Аның Хәҗи Гали дигән, мәсәлән, минең яры бик хәтеремдә калган. Орынбор өлкәһе Котлымбат авылынан да бер бик шәп сапай алып алганнар бит әле. Ул нигә ул Амина апай, Абубакирова ул. Ул Котлымбат авылынан шул хәтле ул тини әлегә бая табигый йырлай. Бына тини көсле тавыш та түгел, ләкин унда моң бар. Шундай тини табигыйлык бар. Шундай тини көсәнмәй генә, тыныс кына ул һөйләшеп утырганда хәмәк дип йырлай ул. Кызганса каршы мен үткән ел мин барып кайткан ул Амина апайда үлеп калган икән, вафат булган инде. Аның җырларын Гафиф мин хәтеремдә, шун Багалмам дигән йыры бик аны хәтеремдә калган. Әгәр дә бик вакыт әле безнең калган булса, шул Багалмамны тыңлап карайгыз. Ул минем бик үзенчәлекле йыр хәмәк. Karlarda kazıldağ tilküsün ey almam bağalmam ay hay almam bağalmam da kolha hatırın tavalmam karlarda Kazıldağ tilküsün biz gilmeni aşap istersin biz gildik de oyunda külküsün ey almam ay hay almam bağalmam da kol hala hatirin tavalmam bizler kildik oyunda kelkesin. Акмулла каберендә бит ошо экспедициялар вакытында тапканлыгы бит әле. 35 ел элек без Акмулла хакында иште белмәйник. Аның шигырьләре басылмай ине бит инде, мәктәпләрдә укыту юк ине, вузларда укыту юк. Гомумән аны белһә шул бик тине олы кешеләр беләйләр. Мин мәсәлән үзем моны 59 елда гына шундай Акмулла дигән кеше бар икәнен ишеттем. Кызганыска каршы, бәхет негатив әйтәм инде, уятыма каршы. Ләкин бүткән кеше, ләкин мин инде уга мин үземне гаепле ханамаем. Кыска һәм 59 елда сыгып китте Курган өлкәһенә. Шул киткән сакта Киремергән һөйләй башланы Акмулла дигән кеше турында.
hem biz kitişley nige Verх Nural şasak bittik nige Troyski'ye vardık bitinde. Troyski'de İsmail Rahmetullah diyen ağay big okumuşlu mulla bir olatay var inem. O iki katlı yurtta turayın ol. Kiremergen ondan big odağı etip hüleşti Akmullah hakkında. Hem lakin Akmullah'ın kayda anın ölgen yerin bileler Zat Osman'ın miyas arasında iken. Lakin kayda yerlengenin ele asıqna bilmeylerini. Öyledarini belki Troyski'ye iltip kumdiler miken, ele miyasta miken hem aşkılar. Şundan silabile yürü turgaz kiremergen horaşa bitinde. Horaşıp onun miyas ziyaratında yerlengenliğin asıqlan ol. Buna bul Fatullah olu asıl şanında turabız. Buna bul Akmullah'ın kabirini tapıp alıp buna şunun yanında Fatuha düşkün de buna bu tarihi bir üzerine göre olmamın tarihi anlatılmamın. Akmullah ana şundan başlandı ben hatta aytırga badnatsılık etem. İletiğin sel qaytqasta neden giremergen ödülgen müntügen Akmullah hakkında bir piyesa yazdı. Ol piyasani akademi tiyatro artistler tarafından koyuldu. Bizim Başkırsan televizyon aşağı birinci mertebe tapşırıldı. Ol yazma körəһin elle haklanarlar diye uylayımın. Qıskaha buna nime işlemek gerek. Ana bizim yaşlar bilmey. Ol Akmullah hukuktan düşmeyen indi. Aşağı ana kindir edip tabırgat deyiş. Hem böyle hatta da şul bizim ekspedisiya sırrında şul Akmullah'ın kabiri tabıldı. Ol uzda gören asış bizim kültüraga, tarihe, edebiyat tarihine asış. Bizden sınıfı qatlaytan bizden kabirin ele qayda ekende ulaqta biz bilmeynik. Buna 34 yıl ömür ötken buna şul nege Akmullah kabirini tabılgan. Hadirinde biz vurza okuyup mekteplerde okuyup her bala Akmullah şiirlerini okuyup bilabetindi. Salavat ağay ödegir turahında. Men de Baymak rayonu yigitimin. Gadirbayt yana alda tuğanmın. Atayım Ahmedullah, Ahmediye, Eseyim Mahi Kamal. Men de yiti balanın en uluğu men. Yiti balabız, Allah'a şükür. Stertemekta okunum, vaxatlı temestepid uçuşu tamamlanım. Ondan önce bana bir aspiranturga okunum. Şunda filialda ilmi Satürk'ün kulübüşlerim, anan odakına yıllar stertemekta işlenim. Anında varla bileler. Halak radı indi oldu, mine aynı sektör kilip ingen, min kiremergen kuluna elektim de, şol mine gaşık buldum da işlep yürüyüm. Halak radı benim turmuşum, benim bulmuşum, benim bütün ömrüm şol halak iradın, halkı bıt deyip uytabitinde. Ödegirde yarlay hağızlar Salavat ağay? Başlıkta kim yarlamayı? Mana şol hirak Aytayım ben yarlay diyoruz. Benim güleytkenim var, Başkırt'ın bir kızık bir makale var. Ahmaktın da öz yara bulat degenler bitinde. Öz yarına var indi. bizge nindayin takdim etagir? Bilmeyim, jarsatıgır men bulay mikrofonga oturup yarlap ömürde oturgaным bulmana. Lakin eger de şunu tapşırıp var eken halkыбыздын mirası, ruhu hakında yarlap karayım bir yer, Köktele bolat degen yer ol. Bul yerde kızgansa karşı bir kimde yarlamay. Ol Silabil köyünde, Surtanı şavulunda menen yazıp alganym Şayxettin Yemağırjın diyen olataydan. Şu benim koynumda yürüyüm, yani hayır 30 yıl köylep, yarlap uyumsa yürüyüm, uyum öksün güne. Lakin eger de kelip sıxa eden, şu Köktele bolat degen, o yerden tevgü hüldere uyumsa verilgen yer ol. Şundan ede köylep karay.
Cehennem kuraladım daha kudalmak hayım varım daha Рахмат, Салават ағай. Хәлгә фәһемле әңгәмәгез өчен ысын күңелдән зур рәхмәт. Киләсәктә хәлгә һаулык, иҗади шикелдә уңышлар Рәхмәт. һәм яңынан-яңа бәлки табышлар табылыр әле. Шулай булһын. Амин.